poluvremena. 2 po 20. Nisu, ali su hrpi. Ne pred svoj gol. Kud pred svoj gol čovjek? Ma daj! Sada izjednači penal ovaj. To je indirekt. Kada djeto nami ga vratila. Pa ja ću raditi cijelu tekmu s klekove. Ali dobro, ajde. Evo, mogu i sad. Sutra, neke sutra. Kaj sad? Ponavlja? Jel? Ma da. Ma daj, ajde. A, slobodni udarak. Ništa. Bravo, Karlo! Bravo! Korner, a? Ili? Ovo da nekog djeluje. I bravo, Karlo sam gledao malo i kulo. Nema prolaza kod mog. Nema. Uporni su, to je važno. Ne u sredini nikako. Ovo je odličan, ali stalno u sredini vraća loptu. Pred naš gol. Bravo. Vidio? A da. To nije dobro, to je loša nova. Vidio, primi loptu. Sad gledaš kako će vrijeme kiša zavljati. A mogućnost kiša su već. Gol out je da bi. Dođe ovdje, tu da ću. Ajde. Ide dobro. Da, on se rihta na jednu stranu stavno. To nije dobro. Bravo! Ajmo, Dadi! Ajmo! Ne daj! Trči za njim. Ovo je debel, on